GDRS dashboard khania thil sang sang om ve a chung hen home hi chu helai dashboard han lu na khani le maya chon citizen entry oma ta hian document entry ti omani helai hian apani na home hnuai a chen de document entry oma hi ba khi chu man thil han browse tur vak omlo document entry hi ni deu te to nga heta hi chuan website bi ka hi chuan khami han me khan document entry ti tho lo langa khan click tur ani heta hian documents entry kan han ti ho khan ta hian entry to sa kun ma kan no entry to sa hi alang nuala engpon ni se janina chon amal mali kan endona kan fiat tur chu dule lo zia thaula fee rules oba nakina grupa kan don share tur angai la kan ho tu te pokaran nei karia fee rules kan ti chu registration documents Mizoram hemi stamp and registration act huaya documents register the sang sarkar kan register the sang list oma chuta chonin aret chungchang ko anjia boka chu fee rules a chon khami zu ve khan ti ngai wangin chulai chu zanina kan zir tur technical a practical le timai a theory kan zir tel tura lo ngai saula chuta chon a common deu oma himayang atam zo ka chuman manglo fee rules anita hengzing a hian panga borvel panga tanga paruk borvel chu regular taka nangni pona inna ton chho tur nakina inna ton chho tur khani don wangin chung ho chu abi takin zanina hen kan endona adang ho fee rules dang ho ero hi chu a chopin group lama te mo IGR group hit om vea chung ate pochon kan tel ho tu rangai daila chuta chuanin fee rules kha kan mamodana sirin thangang chi kha kan mong tho tu rangai daila so engpon ni se ama sabera chonin hetira hina chung han new documents entry ti omani mo new document entry ti oma kha click photanga heta hianin article hi poi mola chu tak chunia heta hianin asang general information te party wise details te witness ti te fee calculation ti te chon upload documents ti te hi alo om ta hian tembera step nga tal hi kalanga nge ti na ni ta ni a left side hian en tawla mo step nga nge hi heta hianin hey step nga nge hi kalanga ti na ni ta ni general information te party details ti te witness te fee calculation le upload documents hi article in thanda na zir article kan ti khan engang documents nge in register don ti na khane maya khami registration in ti tur enternan ramin sal na chungchang ani chuan ram chungchang hi hetaina ron om vel don ani ti ka hriat tangai mo atiang chi kha ani dona a document set ayan article om ta article zir hian helai article hetain kan article tun hai comment choka alang lo em le tun han article ko nai chon lang de lo mai lo pumi pop up pang hoi alang lo sel mai tiang a hian browser wang hi ni deu ka ringa browser kan thak chin lok nga phone na chon te deu ka lang tar em lo phone na computer ang chon lang chiang do na mo ka chu e pok cũng mình là luôn là thường không có lâu xin chiếm hơn nữa anh nghe khá IGR mo IGR Inspector General of Registration tina ni mai Inspector General of Registration tina ni mai IGR mo IGR Mizoram mo dot full stop nic.in chuchuk gan seva tang ni lovin mo seva tang ni lo public portal lang ino ma se registration ti kan CSC ti than turo ma ka in thang don in register ko na khan chu de te chu ni mai pop up pang chi kha ta hena lang thei tat lo screen a hian an share hian ni poni se et satang hian chrome ka manga chrome lo tang hena lan thei ta kan try de na ka login a hi man mo lo tlang tura kan ngai thau lu kongo article kha sang kha tama kan a khoi thang to te po kan la boi dia uluk te ngai thang
screen hi asan pa adang kan share chinanga et satang hian ti kan tum chinanga et simang sinila e emong chumo eng malang chuang na nge alang lawang kumin kaling chi lo doktor phone trăng cho nó chiang lâu ngạ lớp computer well trăng cho lằng thấy rèn computer tang lang thei mo lang thei lo computer tang kun cái chú lằng lằng thấy lang ti kha lang lang thei ta mo ole entire screen khalo share ngai ni himole hi kan soi tong kan repeat le lo nga avela ma hianin document entry ma hela hi ngoro ho ma tang hian kan tonang zokin ho ma hian ani na taka chon han login chi kan hela hi lo lang ma sever ani chon vela ma hian document entry ti oma kan ti diam thek anga document entry oma kita hian click hian document entry tho asen zo ki lo ma hi click mai tur ni ta ni dika kita hianin alo langa hi registration thang kan ti tos kan ti sak ho kha ani ma ya hi li sa hi hian lang ta chon heta ding lam ki la hian new document entry omni hena hian alang the mo ti hian new document entry oma emian click hianin documents thun tharna page charon lang ani mo tharla ka kha chon avail am hian en le tai la hel avail ma hianin general information te party witness fee calculation upload documents hi lo oma helai a mi hi ai tik vek lo chon atop kha appointment booking kha ti thelo thina chu sher mai medan a thabeya kan fill up ki mem ti sian nan khan ani ta chon helaya tuna ka soi tho left side ta mi abcd f thengalo om ta hemi hi helai documents article mo helai article kan khan azir hian helam hi adang lam ve bokani ti kha sia takai ana china kan soi non le lo ka entirna ramin sal chungchang ani chuan ram chungchang kha hi thananga ya chumi ni chon helam a left side general information ti ver kan ti na hianin a len details kha mo aram details kha thunlu na tur tik asen a hian lo a in tik ve ngai don ti na ni kina chuan ama sabera chuan sales deed kan en photanga sales deed omzia chu sales deed omzia chu thil in sal chungchang ani maya ram in sal chungchang emo thil dang in sal chungchang ko advertisement nak dona thil in sal chungchang thim shima kha sales deed a khan akal theita ram tuna hi chon atang pui kan register chu ram in sal chungchang mo ming khak don khan ram anin sal amoi in pe a tuna chon a in sal chungchang kan ti dona anin sal a anin le phut kha ngai ta chuan anin le na le kha kan te ma yang chu an agreement ka sales deed ki chu lo ni ta ni ha sales deed ta kha register nge yang ya register ani lo chuan ming khak na khan ta kha sales deed ti ma yang ming khak kha thei lo thin ta tura chuan ni ma ya chuan sales deed alo om theya sales deed chau lo po thilom om the chu give deed om the ne give deed kan ti chu ram amo ro amo in pe ko khom theya chuan chung ho pani chu conveyance antia con headline conveyance ti oma kan ti diam setanga na phong admission dun ga ben ba ka jam headline conveyance ti ka highlight hin hu ringa conveyance no ya khan omani conveyance no ya hian sell deed kan ti ang chi tele give deeds mo ram in hunin pe amo in hunin le sak amo in sal chungchang kha conveyance no ya hian akal don ani chu chin chianga yo nakina hanen sell deed tin tur kha enge ka ti le ang ti kha lo ma chu bang chon conveyance no ya hian ram in pe chungchang fa emo khating in pe chungchang le ram in sal chungchang kha
conveyance noya hian ki turani pakan na chu poi mole ta phot chuan kha kan soita ram in sal chungchang kan soi chumi zo chuan ram impact chungchang ka soita in sal chungchang ka chu mi pani ka ranin leya anin sal anin leidir ani maya chuan give this big a chuan impact chungchang aron pok ta dei ta ni ta hian chinhi in thenan ita ni impact a hi ta chuan thi sen zom puite thi sen zom anti maya blood relation kan anti ta blood relation le non blood relation amani blood relation a hi afril fiana ma blood relation a hian pa fa mo pu tu khatiang chi unaw khatiang chi te khan anita ma se blood relation a tel thelo te chu tam tak cousin kan tiang chi te khan tel thelo ta chuan mak pa te pon tel thelo ni mak pa an tel thelo mo blood relation a khan ma se mo ero chu blood relation an tel theni chu chiang de seru mo te mai chia kha blood relation a chia tel theni nakina hi atang kai na enge ka nakina kan la en wholesale don ngai tai la blood relation ni hian an fee choi tur sarkara an chia choi tur khami registration ta na fee kha registration fee ti maya khami choi tur kha blood relation a chon cheng za bak ani lo thina ni ma se non blood relation kan ti adang zong zong enge thian thakara impact ang chi ta chu ram insal nen khan kal dani nang vek to a re chungchang kha chu ria tangai khata khanin documents proof verify tak an nei angai thin bok ani ram impact a khan blood relation an ni don chon tina ni nakina te po inna khoi chho tak tak anga in customer te po advice impact ve zeu zeu angai dona tu nang la ya phe chon central lamatangin demonetization huwa phe chonin poisa chungchang an film khur le zwala income tax lampang te enforcement directorate te Mizoram te pon chena ve mem notice ate po khatianga khan sarkara registration fee choi tlem du wangin in pay angten anlo in register thina kha sarkara documents timay proof an nei om chuna lo ni to thin sia annuwa atakin poisa dong le thina khatiang kha ho khan in har sa tam tan tok thina chuwang chon khatiang zong khan kanin aware ve mi buya po awareness kan lo ti ve kha thani raman lei ni chon zep du su se mo cheng noi tam tak manan leya helaya cheng sing ni khat lek senga anti fel the ka chu ti fel zok ro na kenai boi lo nan ti kha advice lo pek ve thina kha atha ni tam tak chon in alayan lin le nge po give this anga register a fee choi tlem de lek an du wangin sang ni khat lek han nge han ti te man du wang khan khati khan an ti thina ma se annuwa khoi tanga poisa dong ngei ni ti zona income tax lamba tangte enforcement directorate kan ti mai hei tu nang lai phison sang na sale zola BJP sarkara phison khan an zo khanin ka le yalom amo karam thalna lo man ti khan documents proof an so khan hei chu impact lo man ti vele sia khatiang khanin enge khatiang khanin in soi fi har thine mem khatiang ang kleng kha advice kha advice te kha lo pe thino lai customer te ti kha thuron kan bel kan kham chungsa kham pai pone se conveyance chungsa kha kan enang conveyance hi he ta article hen conveyance than me turen ta he lai noi de kan conveyance ma conveyance kan khan he lai hen give deeds ti lo lang ma sata he lai hen anu la give deeds ti lo lang ta give deeds conveyance no ya hen asap article ni meng document title mo ta hian article ni ta article conveyance ka thang ta chon document title lo lang ta chon document title a hian than turak hi chi thumaron om ta ni give deeds chungchang te sell deed chungchang te le conveyance sim chungchang a kha than turom ta chon man ber pani chu give deeds le sales deed conveyance kan mang kon kano tu ma hen an la man karing dik lawa chuwang chon give deeds emo sell deed kha ani don ta ni ama sa zo ka chon sell deed hi ti chin tai la nge ram in le chungchang ani don ta ni sell deed ka thanga tu na khan chon anoi le hen number of pages ti om ta ni number of pages si apoi molai pakhat chu ni ta
number of pages si om dia chu sel dit min siama an pani mi pani in kara in rem siam na agreement om ta ram anin saldono anin leidona chu mi le kha chu deeds anita ne mo ha agreement kha deeds anita chu phek exang nge ti kha chirangai ni enge affidavit le kha kan ti mai khami phek atang khan ti ato pa mingan sign thenga kha em phek exang nge tlang point phek thum phek li te alo ni dona kha a hen page number kha exam page nge penga te lon jon penga khami kha sia lan nge tu ne chona dot le chuan documents executed in India ti hi chu thak dang lamangai lo ta chon poimo vele nge chu date of execution hi ta hen date of execution ti hi om ta he poimo ta ne chu riat the dan dur chu agreement an sign na sale deed an siama mi panin khata khan an sale deed siam ni kha agreement amo kha sale deed khan alang nge tur ni an sign ni kha chu date of execution ti ni thina ni khalai kha he thak chu mi zu chon he thak nge tur ni he achan kan soi zau lo nga sale deed sim he mi deeds kan ti documents registration tim hi date of execution tang hianin thali chung nge in register ngai ni chiang em turai ta chu thali chung in affidavit le khang nom king do na ti mayang non judicial step kan pi mai khang nom king do na eng kim fi rap sa thena chonin sign sa ve nom king do na a date ta khain lo en ma sak ver tu ani in registration ati thenge ti thelo kha in lo en ma sak nge ngai a hun lo pel doi to khanin ati thei don lo ti kha a chiang sa chu wang chonin khali aliam man tur ni lo ti kha an kia chian ngai chon he ta hian advocate name ti te chu fill up khera ngai lo wa chon an hoi le chi import data from previous registration documents ti po he tuna tun din huna chon angai chung lo ni he lai import data from previous registration documents ti hi angai chung lo ta chon annex a chon documents submission office details atia hoi office ange he documents hi an submit don ti khanangai ta ni tang puin tuna chon Aizawl district ani don awin Aizawl district khanangai ni maya chon circle hi kan thang le don ni office name hi chu nakina aro hei khan turom dona helai circle hi kan phim kurangai hemi zir hian aram omna local council khan dan dur next page alan dona bangin khalai khalai khan phim kurangai ni entianan khatla lomni ta se hei ta hen khatla lang mi lawa khatla hi chu mission veng circle ho yom ani ti kha kan om dana chun mission veng hei circle hianin helai khatla ka du don chun mission veng hi ka thanangai ni mo entianan am veng lamte ni chon do wi do ya tenom ta khatiang zel khanin a circle azir khan a village ti meng le a veng ming khat khan do aron dang lam don ani tuna entianan mission veng kan than khatla mi ram in chal tu lo ni ta se mission veng hi ka thanangai ta pot ta ni halai ta kha moya helai kha ka soi so lo mission veng ani am khatla kha oni chon office ne mai chon Aizawl ani maya thei than sol lo tur ni Aizawl than sol tur bo bak bom lo sar kalin than dana zir le district than dana zir hin lai chon office pakha chia langa chon hei kan than fel vek to chuan hemi a first page hi a save thei ta ni documents entry submission ti hi inklikang helam a left side hin akin hu leng chunga tikan documents entry submission ka ti chen helai phek thari hi arong kalta ni he ta hin ama khanin bina hianin party ti khomata tuna chon sales deed kan ti wagin property details silong kalta dai mai ni tuna chon chiang mo khalai kha property kha mai no alang mi lo tuna chon lang don tina ni property details chu kha ram an in le amo an in sal tur kha khoya nge a om na huna kha thanangai ta ni subdivision a chon Aizawl ani mai hata hian he than thim no tur om ba vak lawa chon len tai pa hian rural ange om arbana mo khatla khachu arbana om ngei mai ta chon circle om vele ta circle apo mission veng khat an thang lenga chon local governing body te hen VCMO local council om na kha kan thanangai ta entinan khatla ni chon he la hian khatla om ta
amo khat la south mo la eng avc he kan thia tur chu anei tu te anei tu emo anei tu asal tu tur emo omna vc ni lovin a lsc omna khwa te me omna veng zo ka kha apoi mo ni eng local council ho yang kha lsc kha anram sal tur kha om di kha poi mo zo kan helai chon a khatla mi lo ni ta ne entiam nan mai chon city area zone hi than lengai ta hianin khatla tho than ngai don dina ni chuan anexa chuan survey number te hi chu engma fill up tur atakin report adani lo bangin ki ngai lo wa chon location hi omle ta location hi than le tur ni khatla tho in thang gon ni ha hian chon heta hian a lane grade kha lane grade chung chang kan soi zau lok nga lane grading hi chirukin lane grade siamani ta Mizoram hian revenue department siamani ya lane grading hi ta chonin lane grade kan ti chu a grade number 1 hi grade sang ber tina ni maya hi a rate kha sang ber ta chu ta chon chu chom zia chu grading sang sang hi revenue hian aram leilung omdan tele enge atlang omdan tele motor kong ina apo ti te national highway paltangan ni emo kongpa ngai mo national highway ni kherlo state highway emo city road amo khatiang chi veng chung kong kalpo niam tiang song song zu zui khan grading hi siam thina chu lsc a ha khanin grade khapek ve kan ya khamin khan siam ngai ta thina ni mo entianan khatla chu grade 1 om ve in karinga chu kan sia thiam lo chon hetain view rate che han di tai la and view rate ti oma view rate kan he hian kemi pop up hi alang ta mo and grade 1 chung chang tuna kan close de lo nga grade thi kala thang lo ta ni kan ti nge grade thi kala thang don lo ba ta hian view rate ka ti don ta ni a grade khala la thang mi lo view rate ka ti to hian grade sang le an re ta lang ani he kan pilian lo nga serial number oma ta hian allocation location kan ti khan engang grade nge ni ti lampang khan ni maya chon use category an soi tong khan ram chung chang a hian amanda na zirin lsc ang chi certificate ka pek choni ta antilan house pass om ta residential house pass om ta in outside notified town na pass pek chote lo om ta land list te om ta agriculture lsc te om ta periodic pata te in house pass ang chi grade 2 po chu tiang tho chon he alo om thazel ta akan ta he sang he chung lama khan grade 1 atang in na grade 2 ron ni le a mo kha nakina chon in label viau turangai la in ti pe in chi pe chon tilar sam to kom lo ta hemi agrade zir hian a len rate hi atang lam zel ani hela hian a len grade ta khom ta chuan ria tur chu heta hian agrade kan thang ta kan tinge grade 1 ka than chuan view rate ka ti ta ni grade 1 a hian periodic pata oma agriculture lsc oma land lease oma other notified town ona non agriculture lsc oma outside notified town pass oma residential house pass oma ni mo kan thiam kalai kha khami agrade kan thandan zir khan helai hi ron dang lam ve ta ni ta chon khami zul zui khan heta hian enge kan register tur be rakha a document sen an enwang nga anon ke na kha attention house pass te ponon keng mai thai attention in periodic pata te ponon keng mai thai atam zok in lsc kharon keng dona lsc ni chon achung ber hian residential lsc anung lam lsc khian enula nang ni ponin kol tho karinga a phek ni na timayang ahman lama khanin an mingte engki mai zia ka anung lama chi khan keula ahman lai chok deula na ka chonin sila in chu ang deula dwelling in chu don ni dwelling ni chon chena tura pek ani ina ni lsc ka lsc kha ni pangai ani chon hela achung ber khain thang mai don ta hianin check your location for users and rules atita om lo tina ni phot mai ni khata ka chon chuwang chon hei than lo tur ni maya anhuaya hianin residential house lsc than le turom ta ni ikan adik le ta thap ta ni khami an lsc kati an documents ron ken nazir an thil sal tur ron ken nazir khan
LSC nghe ni house pass nghe ni ti khat than turom ta khata nin thang don tin ani hoi han chon he ta hen hemi hi poi molai chu ni le ta ni area of property ti om ta atlang queen lon available thoi square meterin LSC te periodic pata te hectare ni pon Google mga convert mai turin ta ni ani lo chon LSC anga khanin area khan ron pelok don ta ni kami zul zui khanin hila ki fill up ve tur ni area property entianan sang khat zathum ve lon ta se grade 1 sang khat zathum ron ta se yuanin heta hian flat number hi chom kher angai kher lawa ma se heta hian LSC number amo survey number amo plot number kha da lu ngai ta LSC number lo ni ta se ta LSC number AZL amo 123 of 2022 telo di taila khatiang khani ta chuan thetur chu heta hian heavy safe kan me hian heta hian safe me tuam ta safe kan me chia hianin enge aram hudzong ai chudon ni land valuation anti me aram hudzong ka land value mo a land valuation ti me kha in chud don ta chu ai chud aron chuak za ta le in customer ten land valuation certificate andron nge athar nge zelani land valuation certificate kha land valuation certificate andron ken kha ain mil nge tur ni ti ka chiat ngai ain mil lo ni chon in thang diklo emo in chut ain chut diklo chun no in thang diklo tin ani mai tu ta chon tuna kha lo ta se sang khat thum hi square meter chu disat chu tin ta chon grade 1 residential LSC tinan tani etan grade 1 mo residential residential house LSC area is sang khat zathum square meter ni ta chon LSC number ta hen ka dalut bok ta hemi safe kan met sinanga safe ka me hian heta hoi hianin aronin calculate vek do don ani heta hianin property details mo grade LSC number ka ta honi mo tu na engpon is ta hen evaluation amount na kha ta hen amil nge mil lo hela hen view valuation ti ki hemi ro thar hi aron etta khami ka safe chi khan view valuation hi mengai ni view valuation kan ti hian alian len heta hen viable setum la ti dei man ni hi viable setum noi som common kha land valuation kan chu chuak ta khatla mi ane ta hemi helai amount na hi 3.9 crore helai amount tuna jon example kan an pe ni maya hemi amount le customer hawin land valuation certificate andon ken kha amount na in ange tur ni ti kha sia tangai ain ang lo ni chon enge moni bera hin in thang sol ti na ni chon he valuation hi print nge ngai hemi ya hian a next step in kalmain print ngai ni tra PDF download tur ma he download nge tur ni ani lo chon annuwa print tur op to lo hi an chiang em kalai kha an lo thengin la wang ti lo om annuwa valuation hi asan pa ti na tur kha op to lo wangin download I edit the to thin lo wangin an submit to chon kha hemi a second page kan lu hian sales detail mo give this big khan a second page a hian land valuation hemi PDF he download angai ni an chiang em kalai kha PDF download turom mo PDF download turom he valuation PDF download turom he valuation hi thiltel nge ngai ni interview dona an ken tel nge ngai ka som chon he lam hian en lela valuation ka ti to wangin he lain hei property details si aronin tik to ta ni le general info le property details thenga kan kal to ti khan zo na kan nei zot lokang an hong lok zo na zo na lem lo ni chon kan kal ze lang ti khan property details to kan zo to chon party vele ta ni party a hian a lei tu le a hral tu chungchang ani maya tan first party kan ti chuan this kan ti kha agreement kha in enovang wanga an ming lang ma sa zok kha first party chu ni mai chumi ta chu ania ani jon chumi atira entirnan anei tu ming an ziak anei tu lai mek ming kha agreement ai jon om tlang puya affidavit format ai chuan ma se khatiang ang khan om lo pal tak lo chuan
thì adit sa kaching takin endon first party kan ti chon adit sa lang mas zok mi ka first party chon ni tang pui chon second party nom vele thaya second party chu an nung zo ka lang khan ani don ani mo thai individual an ni thaya thì athena chuan biak in te pon an lo ni thaya atang pui a chuan individual an ni deuh vek dona individual first party kan filam hasabe photanga ta chuan first party helai kan da hian hetai first party kha tu nge ming ti te apa ming te anu ming thiat tu he hi nakina form te naw deuh te po in siam ve nga ya he asiam ati thang to chuanin a4 chan ve la hian customer te fill up tur kha information lak kim chan nang khar kan ti mai thina ta khanin poimo ho chu an ming hi voter id hi voter id an ming da ne mo documents proof an ming da ne mo khangai ta chumi zo chon an pa te ming ngai pa te ming mo chon next a chon nu te ming an mani ming ba ka an nu len pa te ming angai ni chon an mani kha comment zam ngen ni ti kha ni vele ma ya do ta hian Mr. Mrs. di head santurom and doctor ti te po santurom ta an mani ming pa ming nu ming ing comment zam ngen ti kha ni vele ma ya chon helai hingai ve nge identification type id ti hian tlang puin voter id kan thang thina kha chuin engpon se sorry epic id mo election card ti khane maya voter id chu voter id number phulu deuh tlang puin ni tamjok chuan form pen card number emo form 60 emo form 61 ti omle ta ne pen card number nei chon pen card number da mai to ne pen card number chulu tu pen card number an nei lo chon form 60 emo 61 hi than tu chiang mo khalai kha chuan gender next chon gender oma gender hi chu chiang tu rangai tai la male mo female mo ani mai don ta adar pakha du chona da the thawa la sinang o ping hi la me A B C D A B C D E tarka hi mong zo ka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 don mobile number helai mobile number hi da ve me athata an mani ta tak kha hi hemi first party hian SMS am dong thina ni som za sang sin don pila pher ngai lo presentation exemption ti lai hi presentation exemption ti om je chu nakina englo chungchang kanaron ti dona mortgage chungchang a hian second party a hian englo ni thina bank ani thinta banking institution a kha an kalve branch manager te va interview ve khera ngai thino wangin heta hian East Bank di hi than ve tur ni mo presentation exemption a hian chon district chu chiang le maya aizol hi nakina i har san nai tok ve theya i entirnan silonga mizo te nom ve thin khang ho kan aizol ramte an ron le ve thin ta khang ho tan phon ram le thei ve ka wangin i registration a khanin address a hian aizol an aizol chu kha amo i mizoram chung chu kha than tur om wangin mo heta hian aizola an temporary address kha ta hian da tur ni an thlen na mon chung te inomo kha ti kha ta ve nge ngai ni tak ko ngai lem lo tin ali chu beron khat la mi tho no ni ta se kha ton pin code men de to le zong kha fill up tur chu ni maya first party a chuan ki fill up tur ho kha chuanin kan save mo save nga sorry ta hian action a hian hei than nge ngai ni hemi kan fill up zo atira pon than the thawa chon save the chu save ta hianin anhoya hianin hei first party hi mingaron lang to ta ni mo first party lala kan ti kha hi aron lang ta ni chuan party hi helma hian hei ala sentlan me chana chu party pani talangai first party le second party kha an om nge ngai wangin agreement a chuan pani tal angai don ti ni chaw first party kan phunzawa tu na chon second party kan tiang individual tholo ni ta se
chuan helai action a hian anan helai action he chinga ka than thengina hei than nge tur nei kan fill up kan save ma khan mo chuan alei tu kha laliti ve ma yang zola em boy cho ma miệng tóc khan thì mấy tur ania 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. From 60. Ay, John occupation te po hi, no? Hindi nga. Di niya, no? Hindi nga. Ngay lo ba? District Aizola, tholo nita se. Side wall min le tirang content kwa 6 tiga nang persen ang pon is kai chu milo sa tiam mai wala address ke chu tahian safe an men lenga second party kan save don ta chi ta ni lali chung changa anita lala kha nei tu nia chon lali hi nge alei tu kha ni mai ta me engponi se helai first party second party ti hiom ta hiom je chu agreement na amo sel di ta khan tu minge lang sa job ti khan me first party minge lang alang sa ka first party ni maya adeng khan ni maya so helai han phe set as presenter ti hi ni ta ni heta hi chon anei tu thar tur zel khat da ngai anei tu thar tur nge anei tu thar tur zo kha i kha tha ni ta hi chon set as presenter entir nan lala kha zuwa tu nia lali hi anei tu thar tur ni lo ni ta se ta hian lali bi ka hian set as presenter kan tiam chon okay mo set as presenter kan ti chi kan he la ya hian party hi aron sing ve thung ta ni mo chon next sa chuan witness anom ve ne ta thiat tur chu helai witness helai a hian party kan zo chia witness ngai ta helai a hianin party a hianin sales di ta re chon shiat pui tu witness khanom thrin ra pani lam chon pani fill up ve mai tur ni pathum ni chon pathum pakhat ani pon pakhat ani mai ti khan khadiang kha fill up tur ni kan chak lu tu kem witness sakatu na chon agreement khan pakhat chau amangin lo hisap ta mai la huna rei lu tu lo nan ti khan witness ka kanan ti zo le ta witness foreign ti ga ta chon a dol le chon poi ma cho fee calculation mo fee calculation kha lo ne ta ne fee calculation a hian conveyance ti alo ma heta hian sale nge ni sale deed kan thang ni asan jo tir han sale deed kan thana bangi ta point sale deed than ngai mo sale deed ka thanga nga chon action a hiat didan le sa tanga sale deed ka thanga nga chon action a hian hemi property id zone mi ta thang le ta hian kal valuation a hian chin khan valuation certificate kan download chin mai mai khan pdf file hetila hian enila china pdf ani ta ne ta hian wibel chetum le noi ko ni ta ne 3.9 crore ta ne eta pon automatic na ron lang hala valuation amount valuation amount kan ti eta hian valuation amount chu then valuation certificate mi khan ta china mi kha chon sale amount chu exact chi in nge anin lei ikha anita hian entirnan wibel chetum man ma ni se wibel cheketin asol da saksi noi wibel che khatin halta ni kan ti mai nge example mai maya ta chon calculate and save ka phedon ani calculate and save enula ta hianin calculate and save ka meta tahin are ta kha aron dang lam ta ni kan sia tur chu etarang hian amount lian zok rang na calculate le ta ni ti kha sia tangai
valuation amount na khan viable se thum sing ati viable 3.9 crore nia ma se anin thalna za ka chu 1 crore so nia ma se a calculate na tak tak a chon asang zok zok atang na calculate da de ri tangai entina ta hian hi pa som da sang sing noi atang hian lo ni ta se viable cheli man lo ni ta se còn chuyện từ số viable cheli man lo ni ta se hela ya 39 thì viable cheli anh thak về lấy đây đó này thì 40 trong in achut về đấy này mà sẽ còn chuyện từ số registration fee kan ti hemi registration fee kan ti sim mà hi kan ti sim mà hi maximum amount oma maximum amount hian seng sing thuma pel thelo ni apel don no ni hen tilan a calculation chon amount chon hei nuai hi aron in chu chok dei me ma se nuai hi pelawin sing thum zo pe don tina ni kan the thiam mo khalai kha the thiam lo chuan zo thei soinon le thei tho soinon ngai em khalai te kha ngai lo mo chiang mo khalai te kha fee calculate dan kha chon hela hian give deeds angin kan han tit chinang example mai maya give deeds alom ve ta ne hey give hian give with blood relation tile give without blood relation ta ne without blood relation kan tin podang without blood relation kan thlang chinanga without blood relation kan thanga sel amount hi chom to don no ne sel amount zero ni mai ta om je chu impact na ka without blood relation ka thang ta hian without blood relation gi fani wangin sel amount to zero ni don ani mo impact na position nom si lawa ma se ovulation ka chungai reng ta ni heta ka than hi give without blood relation ani wangin a calculation sim mai kan de chinanga calculation trim hi evaluation amount a hlut zong atang khan achuta mo evaluation amount atang in achuta ta hian sin thuma choi don tho tin ani blood relation ani lo wang ni ki tuna blood relation kan thang chinanga blood relation tunai ka tuna blood relation ka thang ta chi ata chuanin calculate kan ti vele ta ai calculate dan chu ai nang thaw he 1.1 lakh 95,000 chu achok tho ma se atak tak a choi thura zanga ai na to tamlo ni ti ta dei mai ni he am the thiam tero pakhat zo ka chon adang pani ka chon sing thum ve ven choi do na give without blood relation na pakhat sing thum tho choi sela pakna a choi tho ma se blood relation ani hian zanga bak hi ai calculate chok thelo ni an chiang mo registration fee zone a hian zanga ai tam ai calculate chong lo ni blood relation ani thisen zom kan tiang kha adita khalai kha a calculation om dan chu ni mai ni pone se hi sel di tani wang sel di ta kan thak lenga so safe and next kan ti don ai safe and next safe and next a hian pre registration summary ni hi download thei chu ni ma se hi tang kai na nei chi lo wangin kan is in skipang emiri hi chu John upload documents upload to ta heta hian first party ID proof first party kan ti chu asal tu kun din hemi bi ka chon npm nan a sel di ta kharen first party asal tu kan ti ba kan asal tu voter ID dung lem na kha an scan ve ma yang pdf in chuan second party po chu tiang thoin chon deeds documents a hian heta hianin an sel deed te lsc te dang poi mo zong zong kha scan lu tur ni ta ni a hian pdf a hi moya 10 mb hiam tur bi khang 7 mb tuna hian te lo hakin scan thei chon pdf mo color kherin scan ngai lo a size ate theinang chon black and white bon scan ma lo khalai chu problem om no ni chon kan upload nge khangai ta example kan upload nge don ba kan upload chinanga sorry
rồi ta sẽ upload anh té lóc này upload tur kan da chok lóc anga anh ini PDF kira nggak ID lah nih kan upload deh kan upload jangan kan upload kimta upload pokok kimta sabta nih left side hi annual general information te property details te party te witness te fee calculation engkim ha kan kito an upload kim to ta chon next a hianin data submission kan submit na kai ta mo submit application kan tianga next page sarong kaldona ni hela hi appointment chunia hela chu ka thang to lo ma yanga next hi chu appointment date khas book ngai don ta ni hemi do hian naka submit zo to chia pre registration number hi ta hian chu to bokani 2023 4159 hi pre registration document number hi achok to ta hi document registration number nakina aron don ni chon date kha engti ni ange interview adu customer de zo nge nga hi mo chetur chu car le function ni som panga holiday la ni zu ya i som pali thang tai la chuan shift select ro ti ta shift hi general shift ba kom no ta ta appointment ka khan mam to lo ni som pali chuan ni som thum thang dei chin tai la lo mai te ya ka holiday zu ya ani som ni break lam thak ta po eng ma lo all to lo yo wal lak ba som ni paro ta yo thar ngai de don ni mo nili ga thang chen nili a chana la ol thup ta che hela hi than ai kan the thiam mo update eng ting ni anga interview tu chu in en sakang chu mini tang chona ol ti khan ni ve ma ya chuan jing dar ko le chan ve tangin a than the ta morning shift hi dar ko le chan ve tang dar som le chan ve dar kar khat chungin mi parok ai interview do na ni dar kar khat chu mi parok zel thila interview nga stop ki ta hian kan thanga ai ko ya than the ta safe ani mai ti khan booking chu zo do na ni tan tu na ka safe kher do na wa ka safe chuan helai slot hi atak tak khan man thei do silo chu don ka safe free lo ma helai hi chu ti khan akal dan tu tang ku chu ti kha chuan kha jong khani to don ta ni al tu dan tu tang ku chu chuan soi le soi no chin khanin hi ramin chang chu chang ni wang land valuation to make us land valuation helai mi hi PDF hi print chuak helai land property details ami land valuation details hi PDF no wa hi print nge ko PDF ti ngai download ang hi interview do na khan an ken te langai do na ni chon eng poni se khala ya khanin appointment kan set to kha chon ain safe ta ni chon print chua tur kha om ta appointment a khanin helai page a hianin chin nan soi tong khan date khana shift select a mo submit ni ta ni kha jong kha hemi china chon anita chumi zo chon hemi appointment le kha tak tak kha kanna la chuak si lo wa mo chuwang chon documents entry a thoin kalang helai documents entry in submit vek to in save vek to ni chon appointment kha documents entry tho a left side a hian ta in kal le anga chon he tilai mi PDF big submitted tilo alo ni to nga submit to kha chuan ta hian submitted ti kha lo ni to nga la hian helai bulami chi PDF hi download ta print ngai ve ni ka an ken te nge ngai i customer te khat interview do na chu tieng hin ron lang ve thung to eta hianin appointment date eng tik ni ang interview tu ni ahun a timing mo
chuan token number chu khami registration token number khan ni maya chuan hela hian alang hi tlang kuin hi hanenula conveyance article kha conveyance sale deed chungchang ani kita fee total po sang riat number of pages po paruk mo chuan land details kha anoi han tle malang vele boka land details tem khoi lai huna menge khar ram khati vel kha he ho hi in check le ve kang adik lo chon edit le ngai don ani ani lo chon khuta interview turnia ankal ve to no khulaman lo reject le khan in customer tenan chua sa na san tu chu oh khami chon zo kha sales deed le give this sungchang kan ti tu kan ti thei tu ro mang chu ni ta ti kan zo na mem kan rei don kan rei tol tu kan tiem Kuming zona pakhat lek zona kan lo kang rei lo te zona pakhat lek kan zo dia zuk lek te kon si exactly laksin